望着海一片，我懷念，懷念往年。走音喎，所以撳住隻之後，老公唱就會走音㗎啦。好，走啦！佢想走音㗎。係啊，咁咧，我哋而家咧就喺郵輪上面嘅第2日，咁我哋咧就今日就瞓多少少啦，然之後咧我哋就去食嘢啦。本來係食早餐嘅，因為個個咧都瞓得好晏。點解你唔用咪啊？個咪冇叉電啊！望着海一片，只懷念，懷念往年。嘅第2日咧就食我哋嘅午餐啊，好豐富啊！呢個係帆船自助餐咧，我攞咗啲東坡肉啦，高翻少少，係啦，跟住就有菜啊、餃子咁樣，跟住有南瓜湯啦、雞湯啦，跟住呢個諗住攞俾阿媽咪 share 啊，我當我翻嚟時已經唔見咗佢啦，高翻少少，係啦，咁有薯條啦、炸魚柳啦、漢堡扒啦，呢啲全部都係攞俾媽咪嘅，係唔見咗啊！我肯定媽咪已經係食飽咗嘅。跟住唔係喎，佢頭先我落嚟先話啱啱到嘅啫喎，佢會迷路咧。佢好快脆就食飽㗎。哦，掛住佢啊，幾時翻啊？大家咧就有呢一個南瓜湯，試下好唔好飲先。好好飲喎，OK 喎。有冇三文治攞或者類似嘅嘢啦？我諗住瞓醒食㗎嘛。喂，我攞嚟抹嘴啊！哇，一定好嘢嚟啦！OK，抹嘴。成嘴都。查理姨姨同余生雷咧就另外一架車，我自己架車。
遊玩埋啲碰碰車。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Say bye bye, Mama. Bye bye. 好大聲啊！幾好食嘅。好，cut。One more time. 1, 2, 3, and oh! One more. Last one. Last one, last one. Last one. 1, 2, 3, and oh!有冇西匙㗎？好大隻嘅隻龍蝦，點解咁細隻嘅？食表演，你嗌咩啊？嗌龍蝦哦，OK，我都俾一隻龍蝦紙你啦。你有冇龍蝦？啦，一啦，哦，好似人哋中級冰鮮嗰啲咯。係咪啊？點啊？點啊？熟好食啊？好食，不過好唔唔係，佢係咁嘅，但係係啦，佢係咁㗎，熟啊！所以你話佢唔好切都係咁。咁你食咩啊？你嗌咩啊？我龍蝦，你做乜食嚿帶子啊？因為我個筷子係 share 嘅，我每次嗌帶子。即係你話佢唔好食，好早熟。拜拜，我哋嘅細個冇啊。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。Yummy. Yummy. Yummy. Tonight, birthday! Happy birthday!
supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Después nos seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde ayer te vi, supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Después nos seguimos en el after party. Con calma, quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum girl. Con calma, quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina, me la pista, ven, déjame lo que sea. I like your pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes.我俾人抽到咧有個免費嘅 facial 啊！呢一間船公司抽到，點解抽唔到媽咪嘅？媽咪 wanted to。你有冇同？ Today is lucky。查嘅姨咧就喺呢個船嗰度抽中咗呢個免費飛數啊！佢話好啦，我都想做飛數。 facial，但係我又係一個25 minutes 嘅，哇！坐喺度。我見到你想做按摩嘅。